nor kabama politicians rong ni khugo eba kabama sinai nugnai rong ni khugo nor khana je chini ti prasaro 2030 फाइते no o sungsarni kamawi thangnai o ti prasa dofa o hawatai nukjak gala hangkaba busa joratei kubui obo kubui ko te beleno wana ma singsa kirima singsa jengja chini bagi phai tong tamni himke readjustment eba delimitation abo ongnani phasingo thangai tong delimitation tamo delimitation eba readjustment kha amte hai system je system ni bisingtei parliament eba ni state legislative assembly wo seat busuk angnai bo jati no bo community no busuk seat rejagnai abo decide jeng jotono saimono presento parlamento chini total seat kha duita eda tripura ni hoite ni lok sabha total seat kha kainai jab tabu chini state of bachang saimono busuk seat total abo ni bising ti pressure seat kai busuk abo bachang si tabu delimitation eba kha readjustment ngmani yagolo tamo ngai readjustment basically census ni yagolo eba borok lekha mani yagolo every 10 years so 10 বছর পর পর borok lekha jang borok lekha mani yagolo busuk jati ni busuk population aboni basis so nini seat decide dorangor question phaikira ja obo bahaike nini tiprasa komi ma bai tiprasa kamana nai mai bai related ngi thangka hange bahaike related hanke cinta monukha census so nini every 10 years so jeffrey census sungo niyom mote bororongni population bari na sanang 10 বছর পর পর কোন জাতির পপুলেশন বাড়ি না নাও হেডা অবংখাক নিয়ম ফিয়া চিন্তি প্রাসারং লগি খতাম নুকজাক চিন্তি প্রাসারং লগি খমতে হেকে নুকজাগো যেনিন every 10 years after kaisa decades ni por por khenonin tamong ti prasaro komeo 10 bangu hinka jaga tamong nai jefro readjustment nai ti prasaro ni seat automatically ni boroni readjustment ya gol tamna hinke ti prasaro ni seat automatically boroni population ni number ni basis o khaijagai thangnai jeta chini logi ingi to tamne hinke last je census ni phaipro ni shini ni recent census 2011 o jara o chini total number komite tabuk chung 31% amsuga phaisa paika oboni sapano je nini tiprasa community obo to nini schedule tribe to alga tribe to nini alga te bok bang kok sairo bok khobja go heda inka abono karibo nini je tiprasa ro je tiprasa ro ne borte bo number kom jente kom number thang so tabuk je chini parlamento seat mane aboni 1971 census so je lukurok tongman je borok tongman aboni basis se parliament chin seat tong je jago ni ST rong seat kaisa heda je jago chini tabuk chini princess maharaj kumari kriti bo aro MP injak heda seato la abon se sang deputy tripura angkha enke biskang thang saimia je chini seat boti hai engno because chin population din ba din komi thangai tong o komi jak population no seat boro madaman no manya because population ni basis se readjustment to seat allocate khajo seat bag jo te chin ti prasar onke belen kapal hamya buni population bareo chin ke population komi oboni bagina saja go je jeng o ha sakani kamawi thangna nai tong chin political right kamana thangai tong chin political right kama khangke jungno represent khaimanna ni bagai cabinet right se tongla chin demand ro ignore khaijang nai aponi bagai separate state no kari chini bagai te mungsa solution kari tamne ke chini logi to opposite mang sangi tongo je jaga wo bishilai khangke kuno jati bari wo jengke bishilai khangke chini jati pos komi jengke minus sengu we plus angthino abon bagai no jeng o hasakan kamana thangi tongo chini boro khasi thai je politics ni bagai tabu chinti prasar bulai layo thilayo heda sheja layo a political rights se chung mangala kha jefre chung kamawi thangnai afur tamni bagi bulai nai tamni bagi sheja lai nai abor mungsa ban tongala abon bagi
o bebak mani no side to noi sakno bhagi khati winarang nai abo sijong wansuk thai